Benya, Yamai Manyo Sam Ubenya, or Sompa di Bravo Benya, Ubenya Nina Ubenya, Sompa FM 93.1, Sompa die, Emma Kefiapa. So my de shema mu nyina mo ha ena mo asese bre mo agebrani adache ya premto breakfast here e was Sompa 93.1 kasafidie so ye ba betie ne atu ne sra ne abasade amamo ene nsamo a e ba ne doso de bedi mo tintiman no ebi ena edidi so omampani abadieche Dr. Alhaj Mamudu Baumia wonam ahafo Southwest mansini mu yenua be ma Ebeneza wuso ansadi na chinti yankasa bebre kra na yede ne bekire mu e wo mrahye bedwa nansen yada no mo kwagye tu mu se wi ye ba bedua e de aye no e wo mem ha se nom na enam so panyi pa ya wono enu bone ho edwadie ho nsem ekofa how de bra adwen no wo hwe etu ano ono so akasa se e de wo how e na be ba beso Ghana so mara se bedwafo ni bi efrase ya wo kan nsem bi efa aban no ani suade hunu ne botaye ene ne susue na agese wo ya ade bi ansa ye ro Kennedy akompra ko e Japan watutu bi e de amam panyi abede ekire na no pay woni a woto nuane pete senior high school sahodo wo man mu sabe ya ye mba ene ye yiri nkuma nom ene ye wofaase benya bia di no ene wotu anamo bi wono mo pae bo e wa asante mantem asemeche so bi a wuhia bo no ene na watwe we ya mu pebinya sade a efri wo no eho be ye den die nti ena ama na basa ye begira mu e wo roman asafo no mo mary adoma sha wo maru ade ne wote wa shira wo ma wa shira ye from Jesus mele konkro nyame ni bo mpa ye ma ye na di bo ye fo se ne do hwera ye bewu na ye begira mu okuma se ne ahwene e koso Ebusia Fortara One Media ya Sompa TV Sompa FM ka ho esunwane ya boa ram nkraza enne Dr. Blessed Foster wane apam 42 ni atwotwo one ma kwa Sompa 90.7 kasafidie no eho ento my mun sembo blodontwa ye besane mo ede amamo na ye bekọ asunafo no fa baton pesua no so wo ahafomantam no emu dwumadie bi akoso a ye nua be ma na kwa me agema wo pambo si anam nti obesansem na enkroza bai krachi panyi no so wo chese how ba kwa ha wono pa ye no akwaye se bambo ho nsem na ya mana din sensemu no eye fulani fuo na emu nsem abusia obeti bi ne awiai yada wase na yama wa han ya kai wo say ye live e wo Facebook ana YouTube no so eye adwuma ye live e wo Facebook ana YouTube no so eye adwuma nkoranza ene ne mpotamu ntachima ne babia no yada mwase papa se ye nyimo aya na ya yetiafo nyame nhyira mo papa se Sompa ba ya fe kwa ne ye bia no nanso so babia maje edi atum taxi driver trotro drivers pragia private cars ahodom enwuma mu ekwan ho mountain so de wo pam de odua bayire de otu bayire de odua menke nyina obi asa Sompa yaba ampa yetru Sompa market yapa nana kwabena kese na fe ohine ire ma me kwa yeboa esiama na ya ka se sunwane Sompa 98.9 ekwa nya kwa bro no man na pafon so eboa amakase won setimi akabi kwa www.sompaonline.com abefo kwante profidie no so ye kru kra ni nyina gu hontu kwa no wakosanim na watimi ajewo de mizo wonom ebo ye chi dobre pemo no wone nyuma kwa hodo ya wonom so ye chi amakase abedan wo ho adwadie no ho nsem ye de bedan mo ya fe yen sensam no ase Honorable Joseph Frimpong Bonsu aya DC de ma de hye ye wo Ahafuano Southwest and afenso Ahafuano South ne ne mpatam ho nyina de wo ka obi ase Honorable Joseph Frimpong Bonsu DC obo adwuma pa na ene omampanin abadi ekire Dr. Alhaj Mamudu Baumia wakopie mu ewo ho ya kire se wode ne ho kire ne wo ton sempa e de ma de hye ye wo Ahafuano Southwest mansene mu ne nyina no eye ne ntoabonsam wo a
wɔde pie mu wɔ asantemantan kuropɔ kumase ɛne ne mpɔtamu ɔmampani abɛde akyire ɛkɔ pie mu ɛwɔ hɔnom no na ɛsɛ wɔne ɛnsa wo ka kyerɛ ɛdɔm abrempɔn anintiri ɛne nipa pepea nkoma agye trada abɛpie mu a wɔde anigyeɛ ɛne osebo ɛhyia ɔmampani abɛde akyire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia na ɛberɛ a mpanimfoɔ twa hyiaeɛ na ɔmampani abɛde akyire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia yɛde akasamu no ɛhyɛ ne nsɛm no na ɔto salamu alaikum ɛde ma wɔn nyinaa na ɔmogye ne so wa alaikum salam yɛntie no ɛ na your party, your nominations, me more pie, me the Benjamin side, na me imagine say, me so the power of form, na masabeti, I pray agent Francano, I pray eight, no, I 18, na me share say, more pro. I bet my concrete and they were Ashanti region, Sisi, and I pay my venue Ahafuano Southwest. They demanded Sredia every 2 million. Say Montamiti, Mujinano, I said 2008, and Nana Pufuano, Oyi 7 million a minute. Now, I say, na nana kuwa obeyi na ministry obeyi Dr. Mahmoud ɛne ya etwagu yei ɔmampani abɛde akyire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia na yenua bɛma Ebenezer owusu ansa ɛna esi anam ɛwɔ Hafoano Southwest ɛne ne mpɔtam hɔ nyinaa asɛm bi ebefiri hɔ ba bia no na daroma ɛna ya na wɔkyekyere na wato de amane yɛn Ebenezer awurade asomdwe nka ho enka so kwabena na apom te sɛn ya me adom that's papa Dr. Mahmoud Bawumia wafiri hɔ anana ni kyerɛ he medase sesia ena me betuma di me sense me boaka sɛ mankranso a ya Hafoano Southwest abeto mpeso so mo bɛyɛ saa dwumadie ɛwɔ kunsu no sesia de Dr. Mahmoud Bawumia afiri kunsu a wɔde nani akyerɛ mo te passesia yɛdu te passesia kyesɛnya asɛm ketwa na ne nyina akɔba sɛ wɔde ne ntoa bɔ na ba bepie bu asantemantam a wahyɛ ase wɔ ahafo ɛne ne mpɔtam na no kwasɛm Dr. Mahmoud Bawumia ebedu ha sei no ni bɛhwɛ motofoɔ nya asɛm ketwa pragiafo kyesɛ wɔn nyinaa ɛyɛ ade sɛ di n'akyi a wɔn de dede ne mobile ɛsana kyesɛ wɔn de ɛba yɔyɔyɔ de ne bepie mu wɔ Roma asɔre a ɛwɔ kunsu na no na nam suma wo bepie mu wɔ ahafo ano Southwest abato mpɛso ano so a constituency chairman wono ejina muma MPP amanyoko no ejina simpie so o kasa na odi tuga kyerem se anokwasem MPP amanyoko ma o munya mfom so san se Dr. Mahmoud Bawumia ya ade se wo ye friend say Israel brain mu no ye friend wo ye Moses a wo mu odi Israel for etwa pokoko no sansem we no odi tu dwa kyese papa ne eye dom Kenya kyese obetibe di dom no anim do makakopiem ewo osoro ahemem a mekere victory 2024 no obetibe agi tumi e de ama MPP amanyoko no o kasa na odi tu dwa kyere mu se wo hwe Dr. Mahmoud Bawumia ensisanya wo de aba Ghana ha se no kra kyere pefe se papa no betimi adi oman anim amana yeye papa de kasa na enam asem ni denti no wotimi wuro na taade a kyese na ehye no no ayi obi ahunu no pefe se papa na mpa wo Dr. Mahmoud Bawumia kyese ni t-shirt ya de se na ehye na wodi kire obi a se ampa wodi papa na tinto obi bia a wo Hafoano Southwest abato mpeso so no ento aba emfa ma no na wakasa na odi tuja kyem se wodo ankasa constituency wodi anim woni ne MP special delegates a wo ba be ko die anokwase mo mienu vote no de emfa nche wo mo de be ma papa no wo sa to aso kyem se je ba be to general election no so so a 100% abato no wombato no obehwe ameki sure say 100% ne bekwa kwa ginam e de ama Dr. Mahmoud Bawumia eno na MP a wono ejina sim ewo ahase MP Johnson Kokwa bi gira si pie so o kasa e no di tu dwa kyerem say wo hwe Ghana hase a
yanya de papa san say Dr. Mahmoud Bawumia ye nipa bi a wa ba bua Ghana pa na o kasa na odi tu da chem say wonu ankasa no wo ka ECOWAS parliament ho a wo ko Nigeria ne Abuja ekokọ meeting na wo hwe okodu Abuja ho na and nam say in terms of probability system adwuma no wotimi yisika free na account mu Nigeria ho chep face papa no abon ho mode and odi tu ja chem so wo hwe Nigeria for kura na Nigeria for MPs ni bebre na ka say anokosem papa no wo chese wo yi Africa ha say dia vice president a wo Africa nyina no papa ni da mufu a enam ne nyoma wa ye ede abo Ghana ha say no I ka hu bia mo ankasa hu say papa na anokosem said the Ghana man so Mamadi so obetimi adi abwa ama Ghana enyanse sa bebre na wo wie kwakwa na odi tu da chem se ba bi odwa ba gina ehwa na ba bi odwa ma mi gina ehwa na ne ba gina etu obesere obi bia se obunyina ya meka no ho na omuntu ababum emfama Dr. Mahmoud Bawumia ewo Ghana ha se na obutimi wedi Ghana anim efo mu kobo asase so eti sesi ade ya gwa be piem wo tepa ye baba beto so ewo ntoabo no ewo so ha se akese nya se ntoabo bedi na fu asan ne wo ho na say da kopɛ da kropa ne mum empeswa miensa ewo ha se ni nyina na ya de se obewie ewo ha se ansa na ode na ni akyere mu ba kese ene ne mpɔtam na afi so wo wura mu afi so no de ba be piem ewo kuma se etie na de yenta mutuku Dr. Mahmoud Bawumia ebo ntoabo ewo ha se a je be piem bia na ye be ma tie fo so aso ase mo ene adwuma ye nuabema Ebenezer owusu ansa ane yetene nkade fi ahafo Southwest mensene mu wa Asante Mantemo yi yet one some no so the amamu na what you chair mono and Rasha bedya for what's not seeing in no and it's a one echo bobo who a bresanti near a beto just say we and the bon samta way yan to woman gana masenum near timmy and do duomo netimia boa amo man and yasika de frimu de aboy bra na eno mu and na what you chair no mo jim rano and the etum and no nam sontino any part of na and na air kasaya mutua sem srani abasa na ba kwa ne dia ba betom krano ene kane tibrekesa ya no da Ghana Mental Authority metre empanyfo ahodo ya adwemu hawo wonum ehwe esia no Dr. Akwati Osei wadon so dia wade ma oman ni nyina ne se kokobo yenhwe yo na dabi asembeba o ni nyina ne se enawi ya ba baji atuma na se ya ji atuma ya ba bedi dwuma no wanhwe ya ehonfa so de ebeba no ebeye kuma bi achen o how dodo a ede ba besie oman ne so se afre na bodamfo no wonum eba bedo so yenkonkotie ne nsem you we are holding na the parliament and kasai don so sha sen de nka emma nipa adwemu hawo de chem nti no de nka nya ne bone na de toso mienu ene ese e fana we na eno emma adwemu hawo ena kusa o kase ebi no se enya no kure obi obeka se enya no kure bia no se no se no hu mame se no se enya no kure oba ya so ye hono mo a enipa wo ha bia wo mo ye beto anto no emu aduasa e wi nti ena wo mo enya yare na e don ba enipa aduasa mo ba ayare sa de bia no e wi nti ena e don ba na emu edu enso de ye jo nto ho se wo na e beto anto no emu du we enti eje omoto ho no enti se we no wan kono we na enka wanya sa wa ha no amo anko yare ami afana nto ye tunu da bia enti beka se we emma adwum yare a enya no kure na mum di obi betuma kan se nipa du a o ma no we emu be ensia e de hwe anyomo eno so e mejitum na enya nipa du e wo fie na nto no ekeka mo nyina eni na atwumi no enya nipa du nyina na anya malaria bia be mu mienu miansa na anya malaria enso malaria nto kura na ka mo nyina eno so e ni nyina free se Ubiano or constitution SSA or honum piano ne bobia anything na yaridi ano immunity na it means and she nipa be mienu sabenum ensofin ba ko yam betu ba ko ana mienu aka eyam entu enti eno nche se ensofin no e ma nipa yam ntu e haye statistically no se ne mekan no so nipa o habia na ye be on be ba ya se no mo piasa eye bi se don ba ya na ya de hawe ntu dika se wi emma adwum yare enya no kure no kure se enya obia eno no obenya adwum yare na do na no wo enya adwum yare obetmanya ni sunsanso bo ne bia aka enya adwum yare nkwan sunsanso a wonu wi awunya so bebre medikan kan se akawa balanka sakret mi mo bi e bi ba ko bi on se wa krabo abema wa krabo na me sha obo menye komsheni Doomsday prophet Nelson no kure no every 5 years no je na ka be hu se wono mo nam kuro no I had so na nam kuro na had no wo mo adoso mo wo mo adwum yare fi se wi no mo ya e ko ba Asante e be so mo wan hwe na akoje nsem enu de ebebem
for Doctor Akwesi Osei ene ekwotie ne anu di sem no wan fa mpem a woto so esa ele kokoni bi ekoma empanyifo se empo no akuafo no binum a wo mo ba bedua sa adua we se no wan hwe ye mbefa bronya ho abekra ka se mu nkyere mu nie na wie na akodo nwini America no so no na hamba excess enti wonye obi a wo ye nimjefo e wo sa fom ho a wo be edo ye fi wo ho no na is we papa no be new wo ebone no frame of se wo nim ne match na enti wo ma ho kwan se enka ye dua papa no anka no de kam se enka nye bone no ye be dua bone no ade afra be ye din se obi kofo be hu se kura ye se ejekum chance mpe se oye sama ye nya da kodo sama pom se kura embra no emma ho kwan se enka ye dua no kura no krofo edua wi e de ehye tomatoes ase if se wi ni tomatoes no haba no ekwan bi so na haba India so it is quite the far bunch as a bunch assembling tomatoes no wonye nimdifo a say o ko edua bebre na so bet the Dianapolis for near dia and narcotics control for near kochi omo near hye sisi akomudia na ye be ma ho kwan se o bi na kasa nkra no ntimi endua ne mu ndua papa no mu ndua bone no kofo be biafra enti ye ma ho kwan sa no na chese kwan bi so o ma ma fo kwan se o mu wi bone no emfra enu nti obehwa ka ni first final omo ede woman has no now one woman we no woman yanchi ebuse say am ho kwan say no yinwa and so can you wi bone no ne kan and so woman dey woman say one mom e kwan betumi e dey afaso adwa wi no enti en ho no hagen na wi no so no onu ye ha no dey nim fun or how I did bebre adwen mo how between am lung cancer any hunam duan cancer kra or how bebre enti no ya dia ya ni anhwe na ye ntisia no na ye ma ho kwan toko kabi da honma enkrofo ebefa ho ayekese ebefa bronya ho ayekase Ajekum tia simple your friend or sama na wawu akwada samampom editor sa ajekum klatia na what is simple ni ebe man panyimfo aba be kire yimo ebusiafo de etene care Dr. Kwesi Osei wono eye keni panyi kwantrefo ya na wada Ghana Mental Authority ano ena ye kotie no na ne nsemi nyina no wone Sompa kasefo ya na ya boama Libya boga ena di animu a wone ye etwetwe sa enkomo we sei na no si ya pe na mrahye badwane de ma de hye mo okan kwe central woni monyafo Patrick ya boama ena Libya boga ya boama ni name no wono so twe ne ba na wose na doctor eko na wose ne sen ena yewra boama wano so HSE de or how bebo and for how mo ndie de oni mo ane so man benya sika de afrim wa bla ye don dutuo mo ne de akwa mo no ne akoton ne agi sika de abobo ma yi ho bra Shasi ache enye Sebi Supreme Court interpretation bi omo declare section 43 as unconstitutional anka this anka yakwe with the implementation and enforcement of this enye Sebi we are yedua amanfo no and boniso we method camera into a certain content also 0.3 tetra cannabis. That type of them. And no na yebetua na process ni extract oils ni amabi. Ediabwa ni amapi. Ni yarewa te se kukram. Ni sebia epilepsy. Ni amabebre na yenti aban ni abre ho yempese obi abeja ewun se. Kasi afana ni amanfo we are say big economies Canada, America, UK, South Africa, Rwanda. Amudua medicinal cannabis is a very big industry. The $1 billion yempese ebetna na amanfo enya ho faso afana na we want to go along with the world. Sabi the Minister of Interior in charge. This is also yes or the development. Yeah, making sure say you know but this humanity and get a bed tested in Yabana a different phone number so that they don't go be the 0.3 in a parliament as Oka kwe central mrahye badwane on monya for Patrick ya boa mabusuafo na no de sem ene ekokotie ye NPP aban no ewa ni so ade hu ne nyina kire se 2024 one person omutwam ho na kire se breaking the 8 no atimi aye adwuma na mrahye badwafo no bi efrase ya wokasa kire se ene ma aka wura mu no edo so se nkyem ensam na wo mo ka no ne science so manhwe no manhwe ensi fom na de aka wura mu manwie na de abando e de asoaba fom no o man kotu foundation anya adwuma no a wanhwe yom bedi omdokno kwa marase badwane e de ma adehye ya e watwema nwabiaja south onabo Emmanuel agyi ahwere ene na woni nsɛmtrofo din komo no na e hyase yi because you sika wan agena wan also you sika projects
Also, Maka, also Pesica, and they complete all these projects. I will not make space. That's a fact. Oh, yeah, but I say, I say, no, you know what happened? Yeah, it's not. People wants to pay, I'm telling you, that's my Makana. I can't for what? We can get the conversation. The answer process, or see the call before, so, not that as you said, because you said, Miss Apologies is our meaning. You can't baby a work house and let me your so then you can as a apology, as cabin as a young complete. Yeah, Massa, I can campaign with God, then I'm a cocker. Oh, young boy, because it's not pointed to yes, I bang die 1 minute and 1 person. I didn't know your mammy to a trapper. No, I was a friend. I could be a trapper. In Janet, when we are so or saying it about the Pesica, they complete those with this. Here, I say, who plan said, Sapology, every day, every been with your mother, you or she had a walk about, and I'll put my BC so bad, and I do one part. Maybe I do you sit down with a down a room, also you had dying. But next to maybe and now I'm innocent, we had the complete sad idea. But only emotional, as you're trying to see there, there were contractual agreements. Now, when I don't see that now, in China, Canada, come room. They see one every or Nibiana to review. You know the implications. But every in China, Scar could go in China, who go here, Dana. Now we understand. These are the issues and the fees also. They may kind of say, or say, yeah, you call the other projects. Complete other projects, among others, campaign the best is America. Achuma Mwabiaja South, about a person so a sentiment of Marasa Janero, Emmanuel J. Angre, and Yetinka. Nanusi Yani Bowuremu, Ewa Drama is Nayane Wambara Sebitane, Yura Paul, a precuchum, Edin Commonibusan, also so can I say. $1 concert project I charge. Every player, it was a good initiative. I thought about it, maybe so far don't matter. Market, ambulance, their friend is saying, office is removed, or maybe a partner with office is removed. So there are some but other projects are here under construction. Are a problem. Now, it's going to be a race and I find and I'm here and check our projects. It can cost us the part because we've gone to a very cost. They're going to go ordinary, and 7 projects. We are member of parliament. So now, check that also. Our catcher say, oh, the best market Yama. They will say, oh, up to your business police station. She has the police station. The friend is saying, they're not around after shots there. After one of the Africa, and again, and fact, I didn't quite him, but I didn't take problem. Some of them with the protecting village. And they are complaining, and people are young, ordinary, and I'm crying. And the young, I tell you, when I take up with development project, and you're my kind of money. Sompa after again, that was because young yellow, after every about what the kind of you take one of that. And it's getting a lot of problems. Now, I find to resource, I find a shop, I find had something in mind before they, middle person authority, put staff that authority, not the development authority, or opening the air back to enhance the job. And I don't think it's there. If I find will equip them, resource them, because and I know I had a particular meeting my middle person authority, and I saw that it's totally unacceptable for us to continue on that content because if not, it will really affect us. And their problem was that it is about financial. They need not the sort of middle person authority, including a country with the name Bono Finland. They need close to about Bono for the Bono. They need close to about 4 million to complete our project. But I'm trying to find ways to me. If not all projects come forward, we should tax some of the projects which are critical so that the people will be able to say, okay, what I'm saying, I'm probably to and when I find out. And yes, that's why I know they are buying. We a Doma is the Marasabajani, Yura Paul, Aprakuchum, Berima, Yakabo say we are from Tobacassi Gusua, Yadema on Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, Sompa 90.7, Bron Apu FM, Tachimane, Kranza, and then Potamu, Babia. And that's of Mammy Primani, Eddie Janobe Free Hall, Ediaba, Obosuane, and then Potamua, Obumpa, Okasie, Utia for Manasas, also a Quenyako, the Dominus Sukuram, Sompa 98.9, Yaquianimo, and some for from. Yet, Swamodiani, Ramwa, Santa Matama, San Mubium, now quarry operators, which one more papa, a boy, one more fire, no, a 1 month time, Neka say, one of Etcher say, a nipe binum, every one of Sassimo, ya what to see a die, one more years to swa. Now one of us, one of who do many blabbers, your quarry for you.
so ene mo papa ya bo na mo bubu ye dan ena mo ma yem hyehye ye ena mo ma ya koma ya de ne ye chi bi na ye buru wonom eno na wonom so friends and telephone share mo akasa ena wonom e kire se ye de yaw na nya ya ye nya wo fa ye ntine free nya me ya domo na wotwe besimu kɔ no ene wonom e beja ya dwuma ye nti obi a wo hia bo bia no bomoden sa na wotwe we mu no won sabetimi akabie titreni e de ma wonom ekuo ye Alexander wo ahene won Sompa ka se twetwe nkomo e ma wode nsemu nkyeremu edan ye amafo ya je ekore nafa Oma encroach to the extent say ebeduru baby kro nya time kro na blast Oma di ebo nafa oko blast so almost say bono bese o no ma that decision I taken in say ye ba on back on a strike action ni say e di mfidie ni ye konwa ni bibia be gu ho ka bia mfa bo once I catch on the no ada ho so obeto gu ho so tungu time no duru the strike the ebeko nobody is going to sell in terms of Paris that will be used for the purposes of building and for construction bia nyame ya de mfidie gu ho dia e bia mpanifo beti no ma frɛ na ye problem a ye war in terms of encroachment within the quarry industry no no ma tie no ma kansem na mai because you see there ma to the extent say e board krama for sida wo so tan Wey eye titani edema won wo mo pa ya bo pretest no mo nka bo mo ko ye Ra Alexander owo ahene na ne krakra mu na ahyenkafo nso so ye omodi abo bi kwakwan so kwame mamafo no wonom so eto manu to kakra e de kire adwuma ye nde ye yam hihie pa se sanse encroaches no omo no ayi adwen se on be hayen ankasa ewu kra na so on be kun a on pese ewu e wo se aban no ehwe ma emra no eye adwuma all the security agencies no mu nyina obi eyi nani ye kasa hayen aneboa ye sika akoshim bebre sika no so ma opa minko strike you will see say over thousands of drivers omu nyina na de no kofa masons a omu wo building sites ede adwuma na obeye without that product so ntimi incident omu incident closer to ebo no omu njai Ebusia ahyenkafo bia wonom so ewo ebo papa ya bia bi no e na yekɔ ekotie wonom ni yedi kan akyerɛkyerɛ mu di akyerɛ mu sɛ wɔne ya wɔto nuane petty schools ahodoɔ senior high schools ahodoɔ sɛ bɛyɛ ayɛmba yɛ nua nkuma no bɛnya bia di no ɔmo bu afu kyerɛ sɛ bafa stock di ɔmo ka na ɛka ɔmo di no 270 million ɛyɛ ade a ɛyɛ sika da wosese ɛyɛ a ɔmo pere ho sɛ ɔmo bɛhwɛ na ɔmo sa betimi aka ɔmo sika ɔmo di ka ba ni mu yɛbɛdɛɛdɛ ɔmo ama ɔmo sa akɔ akyiri ɛyɛ ne nteɛ sɛ wie yi wasa akeka wɔ ho bio na yɛni nkɔmɔ kakra kasamafoɔ ɛde ma ekuo yi ɛyɛ kɔku amadome tɔwi good na olefo a me follow ma wuta aleke mi aha me fo a okay abusia na sesei no makɔduru fahin pɔte na ensan bɛ na yɛaka de akyerɛ mo kɔku yo anapɛ me hyia otie fo nyina anokora enra anapɛ na baba stock and minister of agric say almost start here na ehia no Friday and o kire say ene o start here so me no kasa idea the members abegu buffer stock a omo twen say o meje omo check we omo say samre obi ansa nyanka ni check but e ware hye mu say ebedu anwumre no the best start say e best start here obi ansa be candidate ka na no ada mokoda ho no mo no emperifo ni bi ba ho dom kuma na ba ho ma wona mo Brian na champion agric minister kura no enu mbedin komo bebre wo hwe ho komodie no free na no beka ne na enne no die na kire se enu anwume no de na mo ho ayede se eja wan kan okukom so obetua ka Monday wadi tuja mama san nyina ate ana menim se enka bibia ni ho sa honorable brana champo ontimi mfa the credibility emfa nto bedwe musa nti ware hye musa na akofema nwumre ndi sika no bepie kasa na se obetimi hyebo e wo badwa ase bebi achi na akoye kadan ye hu bi panyate bi pan nti na ama ase mi busa ene so musa akoda ho ana debe na ya na ho se o mo share Friday say am right nti your members ebisi mu entem nti me no ka say dia bebre na bedua ya twen say ensa be kan sika e ugina sesi amohwe amoto oni amoye be sen me ba cho say sesi aba bia mo ugina sesi amohwe amoye dodo be sen gina ho sesi ani pa be say 25 na bedua nti nero say yantua mo kan boda ho ana
Mama engine say in chair cat. My engine at the pan. Eja, I know hey. And my engine today the cars and pans and pan beba. The carbonia born in the beba. Na said dear on our branch for Kanye na Friday or Saturday movie. Say no bet no. The worry she says can be peeing. Ntina de tie bia mo sabeka sika. Me pacho Yeah, mo ogide say 270 million arrears aka mu sabeka. Sa pepe neti. Ebi ka ebi ye tua na ka bia mo baje ana. O da bi na ho na baji bi na ji bia de kwan. Say ji bia ni be bia de kwa. Eji ni nyina na ebe hu de ebe timi dis kana because kana ngasa swati. Aswati the radio so I kasa de dia tie nkan obi anim say na ya jiska wanje o ne na achina ba yo enti say and then I went men ru achina ba on sabeka osika ya you should check the amamo na check na ya twen enti na de say bibia si na nya sika mo nte ase me pa cho ati esika de ye sure pass and den sabeka sure no de we ye o be so say ekobo no nsia nti na me so me kasa yi edru ho na ya nje a wete menka ne papa na ne boni mu adama o de edru wa ebe hu de ebe akpe na otogbi akwe yewura kwaku amaduma ana yetene nkai kasamafo ede ma wane a woto nuane pete omo kyerese ne de se fom ekosoro masoro ba fom omo hia omo sika enye aduane bia asem ne ntekyemu tente bia tie omo sanka omo sika de awiase nyina ebete wonka Yero Kennedy akompre ko Japan wono eya sen central na shebadwani sabre ka se wo hwe ni mu so betimi akon adinkonim no akokita frank amadi ama MPP amanyoko no ewo ko a eda won mani me FP mienu ne aduonu na abato ni mu na wode nsem bia todwa ya wo che se FP mienu ne aduonu mienu ni mu ene anya asem keto asika pa wo hweye enab Ghana economy no se de na asia gigya no na anya asem keto a Yero Kennedy akompre ko Japan me kyeremu a was it $12 million and I just say wotimi ehweye enam sidia na area ewa amafoforo sika ni munte no na no and I watch him say sika ni nyina so no ehun nsem eda Yero abawomia woni Yero fotosan for Ken no for real time ni munte no sabresa niema ekokwa achew de a na yenya obi amfa so bo ne mo ne say Yero abawomia woni na pamfo ena wonom so no ye de yen sabe tenetene wonom so na no ena watch say nepa no Yero abawomia wo bontoa na sa wo kwa mama so akonkronkro so emrono so ede na no di sama kwa akotodwa efa wono akasa ne timu power wo ede magana fo say yetimu papa wasi asembe pa no wokoka wode adafedafa sem ede ketema data chema wo ena ede kan semu achese enye no kre ede gu NDC amanyoko no ene Yero John Dramani Mahama hufia wotu wonom efra konwa no so wa bla Ghana fo wo hye wonom kutupa e wonsem de ho na wei ena wo chese wanyina no e wo so munyina efra konwa no so na enipa foforo etimi ba sebe ya pipi amanyoko no ebetimi afa ne ntampa efra ama ho yedie no so ebi asan Ghana fo sem wese ho ena doctor ayu afriye Masha badwade de ma de hye yo mo efijase asokore wo chese Yero Kennedy nsam a wo ka ne de yesom ba bia enye yi There's no place for Kennedy Japan in our campaign. No place. I don't know where. I guess also your strategy. There's no place where he mentioned strategy. I don't get it. You don't get to say or say Baumia so a strategist. There is no place in the campaign that Baumia ever mentioned is a strategist. Like I told you. He catalogs about himself, his beginning, the challenges that he has gone through, and by God's grace, God took him where he has to be, and give hope to people that your child can also be him or better than him based upon what he has gone through, and what he has done for the party, and then based upon that, the party should also remember. And then he tells people that if you are indeed a supporter, they don't insult. If Ken wanted to talk about the economy, the Minister of Finance and the ones that would generate anger at him. However, he has answered for you. Minister of Finance bring economic policy plan, which is the budget, the major decision, policy decision, like I said, a document. Or the parliament, and I, as an MP, may approve it, and Japan as an MP, he also approves it, saying if the economy is hit by
we need exogenous factors, external forces. Lawyers for the force majeure. If we are one whether a COVID, whether a Russia-Ukraine war, whether a lot of expenses, large budget deficit, depletion of forests, they owe something to anybody. Anybody owes something to me. Budget was brought to Parliament. Me and him approved it. And if you want challenges in the economy, go to the Ken of Oyata. Ken will definitely educate him on what happened. Sawunti bibia sefa sikasemu a wogidi se atetia propro na apansam na wiewie se dum ni adanko na ene no wabomodea photosam for hoye rake no foriata na wode wani ache no won se misabi wo ho ahia no yi a na wakwaje subo bi wo ho nso so a na wode abono na ye rapa wo mia de wode subo bi ekobonde won sa atenetene so a wo se we ensuo bia enhyeda enyina mu de okasa ye doctor ayiw afriye waya mahye badwane de ma de hye wo wo efijase asokore jumadie bi koso ewo enere behin ewo asantemantem hase ni nyina ene se Roman asafo no enana epa asofo eho entoma ne a ni nyina betimi abeboa nyanyame adwuma no atumi atre watro se erwade adwuma no so nenso apafo no so a hwan na mensoma no na hwan na ebekọ erwade busa me no mienu enti kwabena manko a wose wokọ wanko so wose kwabena mekọ dwumadie na se de na nya asameketo akora rozo de ekọ na makai metete no pa na enumo no na most Reverend Gabriel Justice yaw anoche Archbishop ewo Roma safonum ewo ho wode to asofo a ye ne yapa wo hontoma ye de ngosra agu won so omo kwa abonte na agya makoye nyame adwuma no se adwuma no omba beye no enye ma pesem o adwuma no omba ye no nye so omba hatari fita bere nsa adwuma no omba beye no nye se bia ye busasa fada yi wo ba yes ne maye nwotwe ebi wo mehame ebi wo sunkwa ebi wo dade so aba ebi wo ayago ebi wo konkroma ne kwakunwuma o dabi wa wo beje grow na de fini dambeka adwuma no a wo ye no nyame ne wo bi ka se nipa kura musa wo nyame be busa asem papa efiri se din no wa benya ne ye de yensa ato so a wo ba bonte be nyame adwuma no wo de yire ho na we ma no na yentie no Misremo, you are Timono, 18 years. He who is in you is greater than what we are seeing. 3 John 4 verse 4. You are Timono, was so see the whole we are Jesus Christ. Nemutina, Momo, Private, and more prayer. They are too much in that one. We are Chuma and more Comutia. Nansem, Ranchamotic was Munimutia. Oh, I can't travel. Try to move Comutia. We are too much. Tumagono baby. Radio Timunti Newa, one of the mobile Juma, in Tia Nimraso, na a bio, yen na pedie, yen so ne ma yen so eni pa enemy pabucho, ma yen so English, yen to me so eni pa, bedi kamo, eni pa. Becca and St. Paul and St. Pure for your home. To the crowd, brother, some for your home. Uncle so erratic and such said, what my father bank and a car crowd, you can't go more, more in tear, more day I could do for ECP in some said. Before Hormo, I don't want you more and more from or honey do you moon 9 say. A radia can come, say we are da so for. Melchizedek Sabopayini Dibreso enyo na owie ye kura no na wo kire se eye kokobo e na ode ma wo mu kire se empanifo be bo wo makwanya sa nyina mu de nanso so ahweye ne be ma no munno wo mo na ye ni aye de ni wo mo ibe mu fifiri ba ye e bo nko o mu nkro nyina di nto mu nye sebio ahoho o mu firi miamie bi le ba ye se yen search be da tisa yen sayem yen si echi sebio na nano modaroma enye da hwa ye tafre yen aye die nie momo ye fa wo do enye wo ma hwa tu na ye no mo tra fe sumi no penifosi ba ko enche odanfo penifosi ensatia entumi enum enkruman kwan mpanifo se salamatu nasabeye fa
Nefri Sulemana Donobo. Ayiri from Madaroma, Matiasie. Emrantia from to me, as so for you to me, yes, I move why I for. Now, he near Nimunyam, Yawdiada, and Yaho. Now, Yentie, Yenuanama, Yaja Mukaye. And the Mekan say, Yame and I, Yame and a new Dintia, make us say, as I say, I'm new to say, also, another a crack, and then you know, many in your own pipe also, and if so, and this man be room. So, me can't be a make a behind the Yame and Akuma. I put on the Mama, Mebunina, and it is Ruminian monkey from that wanted to ask your at Yaba so for any a mama moon, Nipa de Yemre, Eddie Yamre, or the Boa, with liaisons, Kaka, Bubua, Bambu, Bidu attempt. You can say, what Jimmy said, Bema to sell still bears. There's no moon, and Mama Moon, or Munka, or Moho Essie, no Munka say. Yankopɔn kwan na adom ani nsere na wo no nti no de sɛ sɛ ɔmo yɛ nyina ne sɛ ɔmo de ɔmo ho ɔden na ɔmo kra nyina be sɛ na no matɔ akɔso ayɛ ɔmo ho ayɛ de ɔpɛ sɛ ɔmo yɛ bia na addition nso ɔmo sua ɔmo bi ɔmo so yɛ bia ako a mesrɛ awurade pa ne sɛ ensa ne mmra fam na nka roman panifo no asɔfo panifo no sɛ bere bia ebebe obi ni sɛ ɔmɛyɛ sɔfo no ya yɛnkɔhwɛ ne nkwamoa no ansa yɛnhwɛ sɛ ejina ba bi ejina so ate ana so nte se so ate a efa he efi se nipa num bia ni no mo no de ye kan kese a enye ye wi ya mizo ni operative ni benom ne 5G no na beboa wo why wonya mizo ni 5G no a ebe ya adwuma ne kama yenko nim na ebe ya adwuma ne kama wo de wani kire mo obuno apo ya bantam okro ya efra ne nkranza eye mizo ene 5G na na awie ebo emne mu todwa nya asem ketwa ni nyina no ene setara 1 medium panyimfo ya Dr. Blessed Foster jaba satia ya doye womu wono a waye kwaye mu ensuo ya wotenetene ma enobaye ene ensensen nyina enya no so emfaso Paul Amantam so was ready kanfo ene watene ne nkwa mu wode Sompa 93.1 eba Kumasi watre mu ede kosunya ne Sompa 98.9 wasa aba Sompa TV aba Tara 1 TV aba de eka homa ne ye enum no ene Sompa 90.7 ye no ewo enkranza na ene Nyankopon aya adom abrewa yi poma kwan mu a wono metimi apa eye radio no ho entoma ne pani ekohwe achotro ro wono me so baboje samuto adonko ye nyina da ne animdifo nyina da edwa ni monyam ekota adwumedie na chi a eye kra behwe ene sofo mami plemani ama adazo amesa papa bi wo beto Sompa nkomode afiri ho ede aba na anope wa bra ade ache bi adwumedie so owo ahene echampon bema ba wotere dwam no ne amanfo atwetwe nkomo na wone animdifo nso so kasa no ena wotwe eye panyipa ya wono eye aban krache panyide ma de hya ya wo mo enkranza nov woni monyafo Peter Oseifosu eba ye ena wode ensem atudwa wo bi so panyide pa na ye ensabemu ya etwe empuntu esan won potem ho ye ra Peter Oseifosu wode ensem dodo na ene bo wo ahene echampon sei Enkranza no of ankasa no emse kanyame ahira ye semini ma yonkofo binum kasa anka ye de ne ye pa yen hyede ni serious security threats yen ye dia ye zo ye garam say ni nantwisemi ya eno na omo ba ene na DC minna efiri bonte bomini ekukọ junction num sa kofa droma ne nkura ase no eno die efiri November honkosi April no akora me da menna na fulo alifo na be fremu na abonefo bi nso de omo ho abefrem na omo bokro no omu repu ebi kura ara na ntwie for de ye omo na ntwie o no bi so take advantage no omo abefrem tisi ye kan security threat pa e won kran ye na ntwisem na ha ya e ya na omu free freaking tampo e kono dawa bole ni adenade ya na ebinum si omu free Burkina ni adenade na e ba na esi eko wa this and that is never true ebire bi atwam na saafo no ba na we die omu wo Ghana ha ya bole num side penusi a omu nya aduane mamwa ni om si na na ha om kese pa kran se nsu om be no ti na se omu vu om don ba yen no be feed na se nsu nta no mkobaka enna obeba no so na kuyafo eyan ya adwuma nti ewom se aduane si we de nam to so nti obi nka se ma obi nyere nantwi na se ye dikre ranch ya na ye dikre ranch me ye nantwi na se pharmacy wo kro pharmacy wo na de nantwi be fra complain ko a se omuniema te anu na ye major security threat 90 Abusiafo de yetene ken
in Kranzandorf for buying crash pay or no ever war. One money for Peter or say for Sue. Now, and someone saying now, Opugu ya no pay, Wabra or what in a champ or what's not see, ever a dear chair, be a dream, dear so, and no Pamoni show ya a quasso, was Sompa 90.7 in Kranza net day, and our Paho and Toma, and somewhere saying, no, train penny for by ya, a bed dead, Yama one trinqua, Yama one about at Snasi, and Fassida, and in Shrakesia, and found Comma Doctor Brother Foster, Yanko and Koswa, and Shaw Bratcher. Yasem kwanta dem watch Sompa Paul Ramantam was nedikan for ya kwa nim yabo yabakwabna yantoaso we ya ne Kranza meko hosesia na honorable Evans Opoku Bobie deputy sports minister on ekasai na some waka nyina tete say we ase ba ye apomuden de obi ape na apomuden so de ne scienti wakeka no ho akogoso municipal hospital honum ama wakokeka no ho pa ya nyina no ba bia ye behwe na apomuden ene ayarehwe atumi akoso asiesie danum otamode machines pa de be massage watrete onipadua ne ade nyina ene ye massage nyina no na wo hwe Sompa TV nso na ebo da hwin ba bia ba ya hu yie ba bia wo bedware ene ade na dwumadie no na se bo eda so pa no 400,000 Ghana cedis na ye nua ba ma na kwame agema wo pambo ye wo sia na mu e wa hafo mantaw no mu no na wo ho na tweben onabo adwuma for no better nti wo ba ha ya adwuma for no mpanfo ko mo aye contest ba ko e dey ama doctors aban so aye MP amene na dey na go go performance ba le pen so nurses contest no hama assembly no so asa aye nurses contest ba ko aka aninti nurses so no when they are for no so ba o mbeda se lo ko yemi word na and some municipality. This is a regional hospital. And Obama regional hospital. Everybody goes. And if you are municipal, Hana do Donaba. They are established. Nipa free serving in the Western North in Aba. And international young this private ward and come. The BN so inside the name. I say the beer walk for the book and for no Chinese. We a deputy sports minister Yera Evans Opoku Bobie na afomantam no pani kwankyere for hwe apomde ho nsam so Dr. Kwabena Boatin KBB ono so den sam kakrama na kwame agemo pambo maya nso wa nsam na aka am dia bi aba ya ba no se VIP order obi o ha oba hospital o be bi obeda obi TV o fridge o high condition o disco betua so say your bed there 100 years then so ni pa me sa no ko ha ni be ada no be kan no to trace kakra sans kan ba e be boa sikasam no sikasam so fi da no man se no me keke se don papa accommodation ma doctor ni na e de etim bra na me pam design e to da men tia pon so na ni ya so tia ko be pam be da kakra go mo dem ba dia mi se me di sikasam de da na boa e si kwa so we be boa o mu sikasam e na be ba timi fo sa kan na ba ha se so do kan another region to go to a special ward after Obago so be need make us as a leader for society to be boa man. Dr. Kwabena Boatin pani kwankyere for hwa pomuden ho nsam so wa hafo mantam no kropon na yenua be mana na kwame agemo pambo ani ne di nkomo ne kura mokura no nanka was go so mahene na kwasi bosomopra nanka okodwumade no ase so bibi sankra mama wantimi anko ne scienti oro ne mpabo akase no e de hye ya akra hene ya wono so kopie mu e wodwumade no ase e bra ya akra hene e kasa no na asem ni ni so kese kopim se yedi yekrom kese pa ohe first no ba bia na amanfo ba na yeji omoto na eye nanso obehe titru bi ti se na nabi ana se panyini bia se bi previous a wode ne ho na oni nipa ni nyina eda sebi word na dai ba ko nipa be se bia edu ana duonu demu a na edu ba bia na eya kakra enti ebra Yera MP edebeto na nanim se opeso ye dwumadi a ti sei no eye nyina nananom de ani so kese pa
Wei nana apia kubi ya okra hene na wote se ogyina mu edema goso ma hene a nsem nyina no yenua pema nana kwame agema wo pambo boabo no a wode ema ne yen ye to nkra tawu na yaba yebeko sikuma topen brakwa baton person no so wo emfimfiri mantamu mra so bejane de ma de se wo honabo alhaji alhasa kobena dansa wone samtrofo edin komobi edikanti yebeka bi Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo any entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne so da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia woni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwansi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem weni speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hallelujah, God's wonderful people. Liberty Conference is here again. Omayini Awe Dubuache presents Liberty Conference 2023 July edition. DAP, Let My Light Shine. Liberty Conference is a powerful move of God through his manservant Omayini Awe Dubuache, which is birthing them founding testimonies and changing lives to the glory of God. Liberty Conference is happening on Saturday the 29th of July at exactly 8 a.m. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries at Doom Harper Road. Come and listen to the anointed vessel of God, Omayini Awe Dubuache, as he ministers on the subject, Let My Light Shine. Ministering in song, Dinah Entry Hamilton, Kwame Jedu, and Efe Grace. Come with great expectation, for the Lord is our help. Liberty Conference, a place of unlimited possibilities. Abusia for ya damu wase yentu ansem no so fama mo dia yetu fo anse kwode abrasiam otu an se mojabum na ye de ani akyeremo ewo Esutifi South mensimu ewo hafomantam ne mu na odmonyamfo Alhaji Collins Dauda no ena ye mrahye badwane di ma adehia ho ewo mrahye badwam wano so de afutuo akwa ma aban ne akrankra ene obia se yenhwe na emebu na wonom so ewo nsan dwuma ntete mu no ye ma ye ni enkwa wonom ho ete se ye nuanom kuma wonom so no ejentete ye ewo suku ne mu no Wadin Samuel Senyina Ededi Edema Yamani Boni ya waton krefra have manta muma yen Yera Ajema Pambo Wabra wano so eye fidie ya de pamade makuma ko aduonu nan ene hair dryers makuma ko edunan wade Magana National Tailors Dressmakers and Hairdressers Association wano fa ya na no ewo enkasemo wabra na emufuo bi ewie wonsa no dwuma tete ya wo kwa wonom so adwuma mu ene ya boa yo ko se school no na ye wosina ade pama na wosia eterior won ye nse ni hwe emre se wo so a ma se se no mbesia won fi tire mutu ye kanta na ko da wa no ko no no ayo ti fine se ye ni ti wa ye sa ye fa na mo ma ni da ma si obi le bi ta ye o no ye na kama ma Medasi. Okru. Na. Safono. Eye
Abusia for Yara Collins, Dow, no Yamrasha Johnny Dimade Shell was to Tiffy South, Mensimo, Yano, I want half a month, Money, Diana, Cocotia, Yano, the one ya Nika papa. Nana no see ya pair and anana yen to me boatin, one no and na etnage mediano, echi, and I send it tea, edema in Casemuhine, Nana dan so a jay, a baby or tosumi, no, one also a dremo, extra and niso, edema and penny for SRSA, we say tattoo. Alaji yame Asia tana na munya so eka sema ya no onkusua adwuma ewiese na bibinti efidienti wantimi amfa na adwuma onkusua no anya adwuma no masa be ya sudie e ya mokuri ene adeswa we afi wan ebuso afi papa ene o mame empo na nanom sadiswa afi so na ye kan se uyame Israel we ye de lika oye bi de chum afibia mi sama kasa afibia oye sadi ene da ya pa mutuma ama amansan ya ehu na eliasi ya sese Ewusia de etin nkan eye nana ya wotene mu edeman kasemu hene nana danso agya bebia ya otoso mienu ono ne di de nana ye ntumi buaten ne de ene ekotie ye no ye nua ba America na yesi anam wo mfimfiri mantem no ne mbra se bedwane de ma de se ya ewo sikuma odobin brakwa abaton peso no so wo mfimfiri mantem wodi nkomo no tese wiase e ba de sesa sesa wo sere wo yonko a wotan amanfo se wo ntwataw one more number bia wo potem ho kire se o manu wo ho kura so mo to aba ma no se Ghana adwuma maye pa nti bone be na yenti alaje we win elections munyom me ma edin ama nya ade ye na atosi mai na so yin nya chimpo no edin nem aye bombode na ye dwi sima won how to the stand e come am krom ho ma start bia misi so we training center mi gidi there say to me kakran room was not built in a day by yame adom ne etunye ya abobua mabun na wo bebre ama empo no won a wo nkrase na dia eben me 5% no ye 9 billion na won 95% no ya no dem crofo Honorable Alhaji Alhassa Kobna Gansa ana yete nkan na wo wie kwa na oka se o ka che DC ni sa so wo pre pa onto no bo ase on ye ase didi America sa wo ko he maybe san in pay me brave the matter said also say makwa think my catch nti no me omo ma ne de okofa no krata me de futu o say eja ode mane ba no de tu no na makach ran so usa wo mbre bebre wananim e wona political life nti mo Russia na Russia adibia no Russia entai enkuwe we na me pa mo aim do bebe to media abonsam dada no yankopon ya ni makwa o nti sa me no feel o bebe to media abonsam dada no e catch no na any other contestant bia na why ready to oba no you are there for him because yes ya na ye be you Mrasebo jane de ma de se ye wo sikuma do ben brakwa baton person so won femfere mantamo ye papa Alhaji Alhassa Kobna Gansa ye nua be America nan ene boa no wode bro ye awie asam no ye tietia Tabita Clinic sabra nipa na awie de bia na asam abo kan ye tietia wo se nipa na awie kura no a mo de momfa ne mra ho na wo behunu se ebidie ye kasa ebidie ye numdwa ebidie ye ntoatoa ene ye wetena ho a kasa ma TV no kura betum na so be kon ho no hu hwe brada wo prostate ne ye nyi ho asam famfiri ho mfama diabetes wa harawa ne wo brebo no nyina no yenka ho asam infections ahodo ugu nsuo na wote ya umsisi yade ne ade nyina so ye yidi afiri ho na be ma massage papa bia mo say yes ekoyie pa wo ba ya na ba ye adwuma scan papa bi ne ye twa wo ba hwe mo gya mu ntiri won kasa ne ubi bia mu Tabita Clinic nipa na wawie doctor se mo de mo mfa nembra na nikasam ne se wukoda bia no mema no wo boyen na wa ma free counseling hwe ye ntohwe no miamia ntohwe ni se ya no hwe se de ne wo mu kro bi baba bia wa clear and fast de afiri ho ya fe na de rubber bia be help be na ni ada agekura adwuma no kra ntime nya ne kese na asa rubber tum dia na na se yawu anesa akuma so for alignment ha ya ana afa so takwa de ni sunwa ne so ye wo ho na Firestone ma ya de obesere Firestone footbridge ho no ma first footbridge no atomic run about ho ye ni ada age na asa rubber kotumu na ya wada jikwe manage scan nyina di ni entime nya ho hwe 0260 196219 0260 196219
19 Cloud Internet, of course, we are the fastest internet in the world. CCTV camera installations they are doing now. Yene camera at the amount. Internet no nyina ye tintunu be bia the opesa we bia no. Security locks are who doing now a Cloud Internet. Of course, we are the fastest internet in the world. Top high higher 1 year no Lab FM and the DV anymore. 0244 601 933 0244 601 933. Ya Bolivia Enterprise that was so for alignment ho. Yene de 23 vitamins and minerals and 9 amino acid. And then the keka hu nyina no adiaba. Ya kese bo ni padua no gene padua no siye wa pomde kwan so. Ya sa the Future Life Zero, oat, protein, smart fiber and Mortabella. La Bolivia Enterprise. So for alignment ho. Yene multi home and the D ehwe animo. 0246 010 150 0246 010 150. Sowers Herbal Clinic. Sowers Herbal Clinic. And then one was here from Sowers. Was say the woodriano and one here will be trying to say, baby, I want none and I'm no. Would you seek out quite yet who seek a dear? Na yet and Robbie de so him ye DB tree I wanted dear. Sa never. O five no the uncle, one ma would yet na ho. Lost family country ye dear free ho, and then we are here, be my team now that year, because you had a 2 no bepping, be ye dear free ho, hypertension in a beco, stomach or sunny de keka hunino, or him school Johnson, and I feel so barakesi. So as ya here crown cronina, Dr. So as someone family, yen commosis here, 0243 282 629 0243 282 629. We yɛde mo bɛsia na yɛde nase wɔ mu ɛde ama news team abusuafo no nyinaa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 nkoranza ne mpɔtamu nyame nsira mu nananom atena nkonwa wɔ nkoranza ne mpɔtamu chief imam wɔ nkoranza ne mpɔtamu asɔfo abrempɔn nananom akɔmfo ne asɔfo mu amohwɛ anwea mu amohwɛ nsuo mu ne ade a Mwaje Sompa tumu nkwaranza ne mpɔtamu ya na mwase a ne ayetiafo nyame nsira mu taxi drivers ya de gina no ya ba ya ne mba betena nti adwobre bibia be yebɔkɔ e de mamu Sompa 98.9 so akwanya ko obumpa okase omu nyina nso asomu a yɛde brɛ wo na kwabra kɛse na afei ɔhene ire maame akua yɛboa asiama yɛ sɔre sosɔfo maame prema ne amada zoa amasa papa bia santema gina to ne Otu Sompa komo bola no e de efri nkranza Sompa 90.7 ene de abraya kuku Veronica Jando yeda na se ena yewra santi eboa Benedict ya Grace munyina yeda mo wase ye sore so na dwumadie no etime atoa so e de amamo